nkuzaniye urugo rwuzuye rurimo inzu y'ibyumba 2 na salo, ikaba ifite n'iki kibanza cyose. Reka turwinjiremo rero tururebe ubundi turuganireho. Urabona ko iyo nzu mbabwira ibyumba 2 na salo irapavomye, irimo isima, iteye umucanga imbere n'inyuma. Dore ngiyi iyo nzu mbabwira, ifite icyangombwa cyayo, iri mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge. Iyi nzu mbabwira murabona yuko amabati yayo aracyari mashya. Mwayibonye rero, aho ni inyuma hayo. Reka twinjire no mu gikari tuharebe. Mbibutse ko hano ari kuri Tumenye BTV, mwatwandikira kuri nomero yacu ya 0782403395. Ya nzu ngiyi, wowe ushaka kwigurira inzu yawe ukaba wanayibyaza umusaruro, iyi ntigucike. Ngiyi murabona ko amasuku ashigaye makeya. Watwandikira kuri izo nimero. Iyi nzu iragarukira aha ngaha. Dore ubutaka bwose kugera epfo, ikaba iri mu murenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Ifite icyangombwa cyayo, uwayikenera, uwayishaka, uwayikunda yaduhamagara kuri izo nimero. Reka nze mbereke urugabano rwayo aho rugera inyuma. Uramanuka gutya ukaza, aho hose ni mu butaka bw'iyi nzu. Aho hose ni mu butaka bw'iyi nzu. Ukaza ukagera hepfo ku Miyenzi. Ubu bwose ni ubutaka bw'iyo nzu. Bwose ureba. Wowe rero ufite gahunda, duhamagare kuri telefone yacu 0778403395. Mukore subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV, mukora ku nzogera, mukora share video zacu kugira ngo n'abandi bamenye. Tubibutse rero ko tugira amazu yo kugurisha, tukagira ibibanza byo kugurisha, tukagira amazu akodeshwa, tukagira kandi n'amapartema. Mwebwe mushaka za apartema mutugane. Telefone yacu 0782403395. Soze mbyifuriza amahoro n'impuhwe by'Imana. Mugire umunsi mwiza, mugire n'ibihe byiza. Wowe rero ufite gahunda, uru rugo ntirugucike. Murakoze, murakarama.